te ljudi poštuju publiku, tako da mislim da sam ja prvo ponašanje za sve ove godine u klubu možda to i zaslužio, tako da kad god me neko isretne na ulici, to bude uvijek sam rado da popričam i da slikam. Pred vama su neke važne utakmice sad u prvenstvu, Novi Pazar, Čukarički, šta očekuješ ti do kraja ove utakmice sa Partizanom? Jeste, očekujem sad možda jedno najvažnije, da kažem, utakmice ove prvenstva Pazara na njihovom stadionu, možda olakšavajuće okolnosti što igramo bez publike, ali opet Pazar je do sada pokazao da je dobra ekipa, da evo sad imaju šanse da jure Evropu, tako da stvarno nas očekuje teška utakmica, ali opet naši ciljevi su jasni, prima sa Partizanom na 2 boda i sigurno da sad ne smemo danas da kažem ni ponos je to, niti da kažem srljamo, nego da odigramo utakmicu maksimalno kako bi ostvarili za treba. Kako si zadovoljan tvojim igrom? Pa uvek može bolje što se tiče mojih igara i igara ekipe. Najbitnije je da pobeđamo sa te utakmice u Nišu. Vezali smo 4 pobjede, tako da bit ću zadovoljan ako nastavimo da pobeđamo, igre će doći u dobro rezultatu. Reci mi, ali imaš nekog od igrača Partizana s kojim su u dobrim odnosima, drugari ste ovako, igrali ste u mladoj reprezentaciji? Iskreno nemam, sa Kojićem sam igrao u mladoj reprezentaciji, pa ali nemam što se toga tiče nikakav problem. Ranije sam prijatelj sa Lazarom Markovićem dok igrao u Partizanu i tako i sad. Tako da što se tiče sadašnje ekipe Partizana nemam baš, sa Kojićem sam u okviru. Nisam, da kažem, se oprostio od reprezentacije, što se naravno da se nadam da ću opet biti u reprezentaciji, da ću svojim igrama ovdje, a kasnije da budem bio opravdati taj posao. Inostranstvo na leto? Pa imam još do leta ugovor ovdje, tako da se sad skoncentriram samo na Zvezdu, da igram što bolje, da pomognem Zvezdi da ostvarim što bolje rezultate.